Ole tungtum chu Mizo film nge kan review dona kumina chuak pa hausa in-house production movie siam ni in lersia play lama le theya chop chu ania awa hian episode lia then ni in cheng zali som pathumin a le theya a quality a zirin awa in cheng zani som thum parukin a le thei bok ole video hi like in min lo share sak le la channel hi khongai ni lo subscribe ve don nia social media link hi description lama kada boke like comment share lama in zoom lo shramang u pahausa hi in-house production movie siam ni in co-producer hi Christy Avon ani boka athon thu a script hi Samuel L Pachuzi ni in tun kum movie chuaka chuan a hit view maya lersia play ya leithia chop chu ni in tuna hian number 1 ni na a hau mek bok episode khat big hi in-house channel lama en tura oma wangin kan soi thuak don ani thingklang atangin thiam pathum da chuan aizol panin pahaus tak ni tumin sum dona bul antrana sai khama kona in lu in an in lu hi a rang lo shiat ani big lo kha chu a movie in lo lenga in rave meyang an zinga an ho tu pa ber chu chinga ni in thom lian a le hung lian a tenen kong khren zuara mi hausani tum ania dinite in lo in an in lu aman atlom boka pahausa tak ni chu until tumbul pui ber ani bok anin lu chu thlengin chinga chuan anu pui fanau te chu kholin an bia a aizol an thlen to thu hrilin anu pui pon a pasal chu arin tok mel hle zana niya anin lu chu thoma tamin thingtlang tlangwal ho chu an boilom viau maya an zinga an ho tu pa ber chinga chuan niam ve ma se omzia te vak anei thei chuang lo an vai chuan khum khata mu thapin lau chungin anin chu an lu ave bok pahausa ni turin atuk ma taka zing an thova kongkhren zur turin bazar run lai chu an panta ani episode 1 hit chu YouTube lama a oma wangin kan soi zau vak lowanga engwanga pahausa movie hi lar em nge ani tuna kan chui chawang Mizo film tam tak achuak to a ala chua bel zel po arin ombok kan Mizo film tam jok lar thailo chan pakhat chu kan society mil lo lutuka an chan thin wangni te po in alang bok a Korean theyang ber asap theyang berin film an siam thina heng film changkang tak an siam thin te hi kan society nin a in mil thlot lowa wangin hral akal lutuk thei thin lo Mizo film ni si athupuya Mizo trong omle mi lo sa film emoti tur Mizo tronga trong le siang te hi Mizo mi pui tam jok hian kan en pe vak lo ni te pon angai theya Mizo film chu Mizo film ani turani ti thinlung pumi hi kan tam wang po ani mai theya ni hei wang tak hian tuna kan review mek pahausa movie hi chuan Mizo mi pui hausa re thei thlenga kan relate thei movie kan society ni na pholang ani awang hian alarin en alo do bek ani po in a om vio mai asap theyang bera film siam kan tuma kan nein atin le thin silo sap nel nual Korean nel nuala film siam hi Mizo mi pui tam zokin an en pe lova chuwang chuan film kan siam zel don ani chuan Mizo society miltaka siam hi ati chi vio don ni in alang bok Mizo film chok thar reng hi a thei ram chuan ka en ram thina pahausa je thit chu achang tu ten an hne so ba ka achang tu nu mel thale hoi hom em sang hian ati mu nom zuala hunga hian apat a hne so in asam buang theng thung le asada muam zong nen hian a in me vel vek ani ber mai tin an thuam po thingtlang atanga khopui pan an ni boka anin cheina vel po a thingtlangin he film z hit chu soisena turawang ang reng khop mai episode 1 ti lo hit chu han recap vakchi ani lo awangin lersia play lama khan episode khatte te in alei theya quality thavak lova kan endu ani po in cheng somriat vel lekin episode khat alei thei bok YouTube lama episode 1 an ron upload thi afu in en chun zom achakom ema han en chun zom hian a in chir om lo ba ka film trale mu nom kan society miltak an siam chu awang hian he movie z hit chu recap pi achak ngoi ani ber mai pahausa movie afu na chan pakhat chu papuya wang po ti ila kan soisual tam lo wang
papuya hi actor kan nei zinga thaber Paul ani baka tunlaya thom nei lian em ania alarjia chu atong kam le a reels vel po social media atamin papuya kher hi chu thalai zinga ama hrelo kan om kher lowang papuya hi nun na thara tang khan kalo mel riat ve to a apat a ne in film chan hi atil thena lam tak ani boka papuya wang ringot po hiam pahausa hi chu en nge tur ani ringot mai drupa chu hian movie palilai asiam to a mason na atakin pahausa kaltlang hian a mu thei bok he film kher hi chu dulian tong thiam to pot chuan mu nom anti karinga drupa chu mason na hi mu mai chi ni in ka hrelo soitur tam tak a oma han rekep ngot chi la ani big si lova pahausa movie hi in lo le ve theu don nia film lei kan in ti mu huna chuan Mizo film thatak tak aron la chok zel tura ngaila chuwang chuan Mizo film lei hi in ti mu chi tak ni in alang bok